Amukira ngeithi ciakwa mireri wa Kameme TV, good evening, kuhana atia watinda atia ngagikunyita ugeni guku gwa Kameme TV umothe ni muthenya wa Tuesday ya tariki 23 mweri ni wa gatandatu mwaka ni wa 2026 ni ndoka cihandite wega thinashara ehetukitie ndagika 4 thiini wa tabarira ya humuka gaturu ka wonjoria nigetha turume maundu matiganete megi biashara yaku. Ni ndoka njitagwo Wahu wa Kareithi sawa de mukenu de na thayo na ndatinda wega na ninga gikihoko kuria watinda biashara-ini yaku haria wandikitwo biashara yo wigite wagitinda o wega no nyende twaranirie hamwe nawe gikijira we mwena uriku thaici kani uhingire ni koinuka ureka atia na muthenya waku ukihanaga atia. Facebook ni Kameme TV Kenya, thiini wa page yakwa Wahu wa Kareithi ona kana mwena wa WhatsApp na baito hauthi wa gicicio giaku. Umothe ari muthenya wa Tuesday tugubangire maundu maige maundu mega na muno makiria maratigirira ati ni maguthomithia o kaundu kamwe kana twiri kegemaine na biashara yaku. Na muthenya wa umothe gwenda twaririe kindu gitagwo insurance ya biashara. Kaingĩ nĩ ũthiaga ũgakora ati ngari ĩrĩa twarithagia nĩ ĩkoragwo na insurance, mwĩrĩ waku nĩ ũkoragwo insured ati ũngĩrwara ndũgũthĩnĩka na bili ya thibitari. Angĩ magekĩra insurance nginya cia maũndũ matiganĩte. No ũmũthĩ ngwenda twarĩrie ũhoro wĩgiĩ insurance ya biashara yaku na mũno makĩria twende kwĩyũria twanona rĩrĩa kwagĩa mĩrũrũngano ũkagĩa bara andu magabunjanga matuka taoni andu makaiya biashara irari ho njega nene ugakora yothe ni yathira, supermarket irari na indo ugakora yote imeisha na rimwe ugakora ene ni mathinikaga muno gitumire ki ndarekirite insurance thiini wa biashara yo yake koguo agagibocwo arike muhuko acarie capital ingi ya kwambiriria biashara. No riu ri he njira ungibatara kana he kindu kinini ungirihagia biashara yaku nigetha maundu ta maya mangiyumiria nduguthinika ndugubata gucoka muhuko-ini waku. Insurance iyo ni gukurugamirira loss iria wathie na riu nikio thiini wa studio ndina mutaramu umwe ukoretwo akideal na maundu maya etagwo Peter Mutema akorwo agitutariria niki na ki tubatie gukorwo tugika ithu andu a biashara hakinya ni maundu ma insurance niki tubatie gukorwo tukimenya. Wewe na kiuria o giothe gia biashara yaku nini kana nene we niwe turariria turie kiuria nikio twi haha Facebook Kameme TV Kenya. Na riu tondu ni erekete gukinya thiini wa studio reke tumunyite ogeni na karibu sana Mr. Peter. Thank you muno Wahu. Yes. Undu wa mbere twambe tucokerie Ngai ngatho. Yeah. Ni undu wa gutukinyaniria muthenya wa umuthi. Undu ucio ungi njuge I'm grateful. Yes. For the opportunity. Right. Ya muthenya wa umuthi. Na mbere nyambe ngeithie uria uratwirorera. Mwiroreri witu muthenya wa umuthi. Undu ucio ungi ngeithia ciaria kome haria mwena wa Kinangofu. Baba etagwo Kamau na mami etagwo Lilian. Yes. Hamwe na mutumia wakwa na kana gakwa Lady na Niel haria muciniji ni maratwirorera. Na ni thengi nundu wa kundehe guku niguo tutwike akwaririria topic ikoretwo ikigia andu muno otoguo wagia na uhoro wa kuga uhoro wigie biashara citu. Ni good. Kuria bauma andu marauga atia? Andu matire na kauru no njuge bururi ni muhoreru gutire na maundu maingi andu no marathi na mbe na kuruta wira ni tui bururi uyu itu andu itu ni marikio. Yes. Thaici ni hindi andu marainuka angi makingira shift cio tuku so gutire na uru ni kwega. Good. Umuthe tugukorwo tukiariria uhoro wigie kuishua biashara citu na muno makiria kuciirigiriria na maundu ma ngui riria kwagia ngui political violence. Na ni wega nigetha tukorwo tukinyitania na mwirori wa Kameme TV ambe tutaririe ria tuguhoro wigie political violence. Uguo ni kuga atia? Thank you muno. Na muno makiria ri hindi ria turaria uhoro wa properties na tukaria uhoro wa political violence reke njuge currently all of us we exposed politically. Tondu tene urakoraga maybe ko mundu ni insurance ya roya either ni ya ngari. Yes. No thia wakora hari go wandikirwo handu kana are you politically exposed? That one was an option. Yes. But right now all of us we exposed. No korwo umete mucii na ngari yaku ugoka tauni ni undu uria muturire ukoretwo uhana nowadays. Yes. Nurakorwo na thiku tara expect maandamano rimwe ugakora maandamano ni mekate ni mahanika. Right. Na miaka hau thutha ri ni tuonetwe ura gukoretwo kuhana
mundu agakorwo maybe ni gukomba kombire mbeca niguo ige biashara ugakora mundu ungi maybe ona ni kindu endirie either akiendia kamugunda niguo anjie biashara yake then hindi ya kwagia na ngui twina andu matikaga advantage kwina andu mena ngundu ile ya ku demonstrate tondu ni marenda maybe maundu maria mena mo mathii gwe thirikari no indi guka kiumira andu angi mena mibango ingi tofauti na kumania naho nikyo igwa ni kuri kindu gitagwo goons rira kwagia maandamano andu marenda guthukangia indo andu maraingira thiini wa mabiacara ma andu magabunja na gwakorwo maundu ta macio so hindira mundu tondu juga ni gathabari ni mwena wakwa ni finances and also horo wa kuinsure mabiacara ma andu na properties ya andu na ni ukora maybe ni tumete gathabari karaihu muno na customer tondu moikara nake the wa mo advice uria angihota kuiga mbeca ciake uria angihota gucokaniriria na kumania na mundu ucio akacoka akaigira thiini wake thiini wa biacara na riria mundu ahingura biacara yake ni twina institution iria citeithagia mundu uhoro wa kugitira biacara twina insurance na ruo na mabengi ni maingirire ungithie thiini wa bengi ni kwa handu handikitwo bank assurance kumbe no rathi wakora bengi imwe ni moete ki ni moete murigo ucio to maybe nio marahe ona customer ya loan maybe ni anengerwo mbeca fulani athie biacara na ni makwenda guthii gathabari kuna customer uriku uyu na customer uyu no riu ukoraga ona mabengi macio macoka magoka gwitu tondu ithuĩ nĩ ithuĩ tuhetwo rights specifically cia kuinsure mabiacara so many other times riria kwagia na maundu ta macio kana kwagia na politics ni uthio wakora ona maandamano maria mothe not necessarily no nginya korwo na ni political no riu ni ukoraga riu ni kaundu ni gatuika politicized maga convert maundu-ini mangi na hu ni utugaga atiriri hindi iria mundu aranjia biacara ri ni urabatara mundu wa ku advice tondu ti biacara ciothe cinshuagwo na he maundu maria turoraga hindi turaika atia turainsure biacara tondu insurance company also no marenda guthondeka mbeca ni menda guthondeka mbeca tondu o tikiria tina ni profit making organization they are profit making could be they are also in business no ndu uri ukoragwo weho mwega ni atiriri o insurance ni kuona kindu itagwo reinsurance could be insurance cost issue itwo ringi ni twanyitana riu bururi wa Kenya wakora maybe kwina insurance no kwina bado ni cost issue itwo ringi could be risk ino thia ikite atia enenganiriirio ona mbeca irio koragwo nacio maybe M-Pesa-ini kana bengi-ini ona ici cost issue itwo ni insurance could be insurance ni tekaga ga portion kanene na hindi ya mundu araseti biacara yake ri ni ubataraga ugataru na hau niho ngwenda twambiririe twende kumenya ni njune kuri mithemba ya insurance ya ahuri a biacara twambe tumenye mithemba iyo ni iriku that's good kindu kia mbere hindi ya mundu a set up biacara yake ri kindu kia mbere kindu kiria kinguka gikore mundu undu wa mbere ni ugwati wa mwaki kumbe ni kuri insurance ya mwaki fire na ugakora thiini wa fire ri he maundu maingi muno ikoragwo gikava you have the structure kana the building ugakora mundu uria wakite nyumba koti yaku we ni gukomborithio ri hena necessity yake kuinsure building iriku nawe riu woka ta mwana biacara ri woka riu waiga wira waku na ukainsure the content iri handu hau tariu ni ukora maybe mundu agithondekaga biacara gake ni wekira gypsum ni woka wekira tuindo tuingi kuu uguo twa guthakaria the furnitures the fittings kundu kuu cio the cost iyo ri umikiraga handu hau niguo mwaki ungiumira kwina cost ile yothe wekire atia watumirire niguo guthondeka biacara yaku kumbe mwaki woka ri insurance yukaga ikarugama hau niguo ati ni case mwaki ungiuka na indo ciaku cituike ni cia hia ri wira witu ni very simple ni gugucokia back to the position ile urari hau mbere niguo so kwina ya mwaki number 2 ni kuri ngitagwo burglary ni wici toguo urakora nowadays goons ni maingira thiini wa biacara makaiya kila kindu kiria gikundu ku stoko yaku yothe igathie oko kwina na computers na maundu maria mangi wakora indo ni cieka atia ni ciathie kumbe hindi ya tureka maundu ma insurance ri icio igiri cikosi compulsory fire and burglary no riu ri also political violence na riu ni turamikava tondu biacara yaku no ithukangio out of politics
toguo tukoretwo hau mbere tukona maybe ni kwage na maandamano andu ni moka maingira biacara-ini yaku na mathukangia so ya mbere twina fire twina burglary twina political violence twina gitagwo oral risk. Oral risk ni kuga ati kindu giothe ungihota gukua any portable thing ta thimu laptops machine iria ungikorwo nacio thiini wa biacara yaku. Taringi nuroya thimu yaku taringi ukainuka na ni thimu itumikaga uhoro wigie biacara ingiyuka na laptop yaku iyo na ina maundu maingi muno me thiini wayo ri ni uguthie hathara. Maybe tutingikuhota gucokia maybe the content ira thiini wayo no ni tukuhota gucokeria thimu iriku thimu yaku thimu ni tukuhota kumicokia thimu ni tukuhota kumicokia laptop maybe ni yathie ona taringi ni kuinuka kuinukaga ona taringi yuma ngari-ini yaku ngari yathi yatuika ya breakwo laptop yakate yaiywo kana thimu yaiywo. So thiini wa package iyo turakunengera yaku kuinsure biacara yaku ri oral risk handu hariko handu hau. Undu ucio ungi ni uthia ugakora thiini wa biacara ni kuri mbeca iria andu makoragwo nacio at any given time. Kuri andu maybe matumagira cash kuri andu angi maybe matumagira maybe through M-Pesa na maundu ta macio. Ugathi wakora maybe in a business mundu maybe ni arakona cash ya taringi ciringi 100 riu 100 30 at any given time na riria wandikite murutu waku wa wira ri na ni akurutire wira mwega ri undu tocio ngiuka ri na mbeca ciyo ri handu ha ukorwo na conversation njuru ati mbeca ciirwo gika ati ri hindi uramenya wina insurance ri risk yo ni koragwo i transferred to the insurance. No ru kuringanaga na package iria woya na mbeca iria cieka atia tondu ungikiga package ya 100 ri na taringi kuyo 150 ri ithu tukuriha up to k kiria wa insuite ni twanyitana nikio twa advice-aga andu ndugeke kindu itagwo under insure ku under insure okorwo no amenya stock yaku ni worth like 5 million let it be ni 5 million tondu undu ucio ngiuka ri na stock yaku maybe irari maybe 7 million ukarihwo kindu kiria wekite atia ni twanyitana. So what normally happens uyo wa mbeca ni turoraga na tugacoka oho tukarehe ni gukoragwo na andu twitaga dishonest workers kana employees torio kwa kiandika andu ta 5 thiini wa biacara yaku ri andu acio mangiamua gukuharia no makuinukie muci na ni njuga mundu uria wandikanite ri mundu uria wandikanite we na mundu uria wandikite umenye biacara yaku ingicoka thi ucio wandikite akuma we ungi norari na uhoro ucio wa ubosi naki ni njiraga andu ingi atiriri nikionaga structurally andu magiaka no kwa mundu ekiraga CCTV igira mitahuja tondu ni arenda guzuia at any given time either mundu ngiuma nja kana kuu within kuu thiini biacara yake ni protected. So ni tu protectaga nayo yetagwo fidelity guarantee ati kugiko na andu dishonest embezzlement of funds thiini wa kiria wa biacara yaku no kore maybe stock ni ciirwo oku ugika mathabu maku to kuri andu makona system cia gwika stocking riria weka stock yaku gakora taringi stock yaku ni milioni 2 no riria ru wacoka nyingi gwika kuya stock ringi oko gakora he stock utarahota gwika ati ni twanyitana. So we insure against that ni wetagwo fidelity. That is another one. Kumania na hau ri murutu waku wa wira ri onake ni exposed na njira hana ati no akorwo wira uria araruta ni wira risky taru no thio akora he kundu andu marawaki na machines kwina machines ku maybe cia guthondeka indo kana gwika ati tano namwe makirengerwo moko kuruta ku good gwakora mundu maybe na mundu ucio arari mundu wa moko guti undu ngiangika that means mundu ucio agituika permanently disabled ni kuga mundu ucio ndakahota kwirutira wira ringi na nikio na ni mandatory thiini wa watho wa labor institution ciothe kana makambuni na andu aitũ mathikĩrĩrie tondu ni ukora andu aingi matiri na insurance iyo ni wega neo ni gigatiba gukorwo na nyamu itagwo WIBA
work injury benefit WIBA ati hindi iria muruti wa wira age na injury insurance niyo stepaka in ona ikorwo maybe mundu ucio ni onjari as a responsible employer ni ugathie mucio no mere atiriri ndingikihota gwicokia back mundu kana undu uria arekaga no ndina kanyamu nguire mundu uyu twanyitana kanyamu kangihota kumutirithia thiini wa muturira wake mundu mutumia wake ikaraga kwagĩa no breadwinner ciana citiguthoma ndenda nguonie now the effect ya mundu kwa gwika uguo you as the employer aiko mundu umenye kwina medical bill kana nya urugame na mundu uriku tondu ungia gwika uguo mundu aguthia camanie na wakiri na wakiri amuiga thi amuikaria thi amutaririe kundu kuria urarutaga wira ni kurabati gukorwo na A B C D na nikio twiraga riu mundu kiria twiraga employer atiriri iga WIBA kana ige kindu gitagwo group personal accident cover ni twanyitana tondu group personal accident cover ikavaga muruti waku wa wira wira-ini na ena kuja tondu no ukorwo na a very dear employee mundu wendete muno muikarite nake makainda karaihu muno aume hau athie taringi athie gucera kana uria ari o gwake maybe erutha agie injury kundu kuu mundu ucio compensation yake nayo ngiuka ati na ni mundu mari na relationship nake profit irio make out of this mundu uyu so ni twiraga andu tukaira aria marandikana personal accident cover undu ucio ngiri ni kuri kindu kingi gitagwo employer liability ni kuga kwi maundu mangiumira thiini wa wira waku taringi ni wathi tu no ndu wa kaundu ABCD riria uguthi igoti-ini ri ni uthia ugakora ni watumira mbeca nyingi ugikinyira itha kihoto kana mugicira na riria cira waingira haria umenye korogwo back and forth nduramenya riria ugathira no gikorwo ina taringi employment liability ya taringi milioni 10 uramiona cira ungithia to this extent ni gukorwo njikite atia this just on a setup maundu maya mangituma biacara icoke thi tondu ungigithitwo ri na uretio milioni ta 10 na biacara yaku maybe it is worth maybe 5 million or 7 million it means it can drain your it can really drain your business so ni twiraga aria mandikanite korwo na kindu gitagwo employer liability we close yo so na ria muikara thi na mundu wa insurance ri ni wega ukarora maundu macio mothe na maundu macio methi ni wa kindu gitagwo policy document na ukoraga andu aingi riria moya insurances nginya cia ngari ni ukoraga andu aingi na matirarwa nikimekiri atia niki maraoire maybe tondu I think we have a culture ya andu matiendete guthoma muno andu ti bookwormers wa munegera statement marenda utu short kanyamu ga short ga statement kanini na maybe akarira ina uria weka ati wamwira nikio igwa andu ngimakio ehe mundu ucio ari na hidden information ni ahenirie no we wari na responsibility ya riri onawe ya kuingira policy document niyo yaku ucoke muke muikare na mundu uria wakunengera insurance ithi agutaririe maundu tu niguo ugie na uhoro wa gwika ati niguo ugie na uhoro wa kumenya niki gi thiini waki riu ngwiciria maybe no kiuria kiuria maybe within maundu macio tugithie na mbere no wega kwenda biacara kuishu taru no kwa he kambuni matara insure ngari cia kiria cia maguta petrol to nyamu ina risk iguru muno ngari yo ni time ngari content ile kuite in fact ikuite risk yo kuite risk ati kugia muru kitu na kuna no wanona hindi maybe ngari yagwate ngari yo ingigwa na mwaki umire gutie kindu kingirogotererwo handu hariku twacina ngari
na content riu mahone akate ne athie yes. So no kuraga ko insurance ingi ciekaga atia ci exemptaga mako ithu tutinsure kindu fulani na muno muno kuraga nyamu icio ni kindu ta iria ciko ci exemption muno ni ta iyo kiria cio petroleum ugathie ugakora ta gas biashara yaku no igite haria no kuri igite biashara njega muno ta supermarket no ringi hau njari no igite ki gas hau nja ni kuga biashara yo ita very high risk in case kugumira mwaki to no gas is very explosive so hede orega biashara yaku ri uka differentiate na ni njiraga andu ni wega gutuika honest na customer oko no hathi wakora biashara ihana uguo ri advise the customer tondu maybe gas yo no amige handu no amige handu hangi no kore ta ringi ona gas ukora andu ingi ona macigite njo no githi supermarket mako macigite na hau nja that's true no risk ire thutha ri kana supermarket ri ni onene so gases icio ni twari horo wa ngari icio ingi ni thimu electronics ni koraga ta ringi thimu rimwe ni cia na M-Pesa shops icio ni cikona cio na exposure iguru muno ya kuiyo wanaigua maybe M-Pesa fulani ni irwo tondu tatu tondu ku ni kwa ici no mekaga atia matagetaga no ndauga ku insurance icio yaga biashara icio na mako ya risk iriku to tiku ati M-Pesa ciothe ni ciago kumbe hindi muguikara thi na uri urako advice horo insurances ni agugucariria na akwire riu ri guku kambuni ino nira insurance ino na ndira insure giki ino tukuruta haha tukuruta haria hangi niguo u advice customer waku accordingly kungikagia thina ri umwire ni kiria ni yahea ri kana nduka ni yahea ri uri ukuhete insurance ndakaga gukwera thimu nima tondu ni wekirie atia wari honest no amwirire wega kindu fulani umenye in case of anything tutigweka atia tutikariha taru I'll give you a scenario kwa hindi kurari na demonstration na no waririkana haria githura ngari yacinirwo ngari yo niguo irihwo ri he maundu he kaundu kamwe kari very critical hau kana ni ahetwo extension ya kindu gitagwo PVT personal kiria no political violence cover that extension na terrorism PVT yo ni mataga muno agikorwo diary because it was a result of it was kind of a political ngari yo ndingiriho aiko ndahetwo extension iriku extension iyo mundu wothe urathikiriria thaa ici where we are right now oko ni wa insure ngari insure na that extension in extension ya PVT niguo kungigia na thina ri ngari yo nigwika atia ngari yo ni kurihwo undu ucio ungi ri kwi biashara ingi sta insureagwo kuringana uria yakitwo haya tabeto kitaka koma tabeto ikiria ro hanini tugicokerie tuko tugithi na mbere niyo meru wa Kameme TV wina kioria o giothe Mr Peter Mutema haha ni undu waku agitire biashara yaku Facebook Kameme TV Kenya tukurikania tu live na kana thini wa page yakwa wa Karithi kana WhatsApp na baito hauthi wa gicisho giaku tabeto ikirie ni thinashara na deka 27 Rorera Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. True understanding requires more than a headline.
The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya, ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wakinyanirio na kio hatari kurora riua, haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV, ino ni tafarira ya Kayuka Murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite. Ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayu ni tafarira